आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामस पारा और सतवां को वाअदना मूसा सी वादा कीता मूसा ना सलासीना लैलता 3 रातां दा अतममना मुकम्मल कीता इसनू ये अशरिन मजीद 10 रातां ना फतम्मत मीकातु सो पूरी हो गई रब्बी तुहाडे रब दी मियाद 40 लैला 40 रातां दी। वकाला मूसा और तू ते जांदे मूसा ने आख्या ये अखी ही अपने भाई हारून नफलुफनी हारून के मेरा नायब रहना फी कौमी मेरी कौम विच व असलिह और इस्लाह करदे रहना वला तत्ताबी और ना चलना सबील मुफसिदीन मुफसदा दे रास्ते दे यानी फसाद वाले दे रास्ते ते ना चल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दी क़यादत जिस बनी इसराइल वाले फिरौन दी गुलामी तो छुटकारा हासिल करके ते वादी सीना चाके आबाद होए ते हर तरह दी आज़ादी हासिल हुई। तो मिस्र विच आप दी कौम नूं हज़रत मूसा ने अपनी कौम नूं दस दिता है कि जिस वक्त तुहानूं आज़ादी की नेमत सरफराज किया जाएगा तो अल्लाह ताला एक तुहानूं जामे किताब देंगे जिस जिंदगी के हर शोबे के बारे च वाज़े हदायत होंगियां। उस किताब नूं अनायत करने वास्ते अल्लाह ताला ने आप नूं यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं कोहे तूर ते तरफ किया और हुक्म दिता कि पहले ये मुद्दत 3 रातां फिर 10 बधा के 40 रोज़ कर दी गई। सारे मशागल अलग थलग होकर सिर्फ याद इलाही विच बसर करनियां ने रातां और ताकि तुसी जिक्र और फिक्र नाल जड़ा अपने रूह कलम दी जड़ी है ना कुव्वत और तवानाई हासिल हो सके और तुसी नबूवत दा बोझ जड़ा उठा सको। औलिया इकराम ने 40 रोज़ा जड़ा चिल्ला उदा असल यही दस्या दी बुनियाद यही दसी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त जबल तूर ते रवाना होण लगे ना ते हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जड़े उन्हां दे भाई उन्हां नूं अपना खलीफा मुकर्रर किया और उन्होंने अपनी कौम का मजाज का इलम है और हज़रत हारून ने खसूसी हुक्म दिता कि इन्हों की गैर हाज़री जड़ा ना कोई भी अगर ये फितना फसाद बर्पा करन तो तुसी इन्हां दा साथ नहीं देना। ते हज़रत हारून जड़ा वो हज़रत मूसा तो 3 साल वड्डे सी लेकिन क्योंकि वो रसालत दे मनसबे रसालत की वजह नाल आप दे ताबे हज़रत मूसा दे ताबे वलम्मा और जिस वक्त जा मूसा आए दिमी कातिना साडे मुकर्रर कीता वक्त ते वकल्लमाहु और गुफ्तगू की थी रब को अपने रब नाल डायरेक्ट कलाम की थी। जिस वेले वक्त पूरा हो गया थे काला रब्बी उन्होंने अपने रब अगे अर्ज की थी आरिनी अंजुर अलैक मैं अर्ज की थी क्या मेरे रब मन देखने की कुव्वत दे ताकि मैं तेरी तरफ देख सका। यानी जिस वक्त इलाही मशहूर रहे और फिर जिस वेले अल्लाह दे नाल कलाम किया और लज्जत महसूस की थी ते दिल विच जड़ा जज्बा पैदा होया और अल्लाह ताला ने शौक जड़ा ना उमड़ आया और अर्ज की थी कि अल्लाह पाक मनु इतनी कुव्वत दे मैं तेनू देख सका। आला लन तरानी ते अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू नहीं देख सकदा तू नहीं देख सकन लगा मनु यानी इतनी ताकत नहीं है कि तुम मनु देख सके वाला किन निंजुर लल जाबाली अलबत्ता तुम निकाल अगर देखना चाहना तो मैं देख इस पहाड़ की तरफ निस्तकर्रा अगर वो अकाना हो यानी अगर ठहरे आ रहा अपनी जगह ते फसौफा तरानी तो फिर तू मनु देख सके। एक तजल्ली जड़ा पहाड़ से करना है तो अगर पहाड़ अपनी जगह ते कायम रहा तो मूसा तू मनु देख सके। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु जिस वक्त तजल्ली डाली अल्लाह ने अपनी पहाड़ ते जाबाली एक पहाड़ ते जालहु दक्का ते वो पाश हो गया वह हर्रा मूसा और बेहोश होकर जड़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गिर गए। यानी एक सिर्फ जलवा एक सिर्फ तजल्ली एक झलक पहाड़ से जिस वक्त अल्लाह ताला ने अपने जलवे झलक पाई पहाड़ से तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हज़रत मूसा बेहोश हो गए। फलम्मा फिर जिस वक्त आफा का होश आया काला सुबहानका अर्ज की थी पाक है तू इलही का मैं तौबा करना अपनी उस गाल तू व आना अव्वलुल मुमिनीन मैं सब तो पहला ईमान लेके आने वाला है। यानी जड़े भी उस वक्त है जितनी हम कमा मैं सब तो पहले तेरे ते ईमान लेके आने वाला। काला जब मूसा अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा इनिस्तफैतु का बेशक मैं तेन सरफराज किया मैं तेन चुन ले अल्लाह ना से लोकां विचों भी रिसालती अपने रसालत वास्ते पैगंबरी वास्ते व बे कलामी और अपने कलाम वास्ते जिन्हें तेरे नाल कलाम करने वास्ते तेन चुन लिया और अपने रसूल तेन बना लिया। फहुज माँ अतईतु का तो फिर लैला जो मैं तेनू देना है पे अकुम मैंने शाकिरीन और ओजा शुक्र गुजारा बच्चों है मूसा जो कुछ मैं तेन देना है पे यानी रसालत भी और जी किताब भी और बाकी भी जिन चीज़ां उसी उन्होंने लै लो और शुक्र गुजार बनने जो इतने बिलखसूस जिक्र है जी किताब कतबना लहू फिल अलवाह और असी लिख के दिता मूसा नू तख्तियां ते मिन कुल्ली शैइन हर चीज़
موعظۃ پیندو نصیحت واسطے، تفصیلا اور لکھ دیتی تفصیل لکل شیء ہر چیز دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جڑا تختیاں دیتی جنہاں جو نصیحت بھی ہر چیز دی تفصیل بھی انہوں نے دے دیتی، یعنی جڑے احکام ہے اللہ تعالیٰ نے پاک خذھا، اور فرمایا کہ پکڑ لو انہوں بقوۃ مضبوطی نال، وامر اور حکم دیو قوم کا اپنی قوم نو، یا حضو یہ پکڑ لین بھی احسانھا انہاں اچھیاں گلاں نو، ساوریکم ان قریب میں دکھاواں گا تانوں دار الفاسقین نافرماناں دا کار۔ حضرت موسیٰ نو کتاب دیتی اور فرمایا کہ انہوں پکڑ لو مضبوطی نال، اس کا مطلب ہے کہ جڑے بھی احکام ادھے بیان کیتے گئے کتاب وچ انہاں دے مضبوطی نال ثابت قدم ہو کے عمل شروع کر دو، ثابت قدم رہو خود بھی اور اپنی قوم نو اس چیز دا حکم دیو کہ جتنی اچھیاں گلاں انہاں نو اپنا لین، انہاں نو عملی طور تے انہاں تے اپنان، یعنی یہ نہیں کہ ہاتھ وچ پکڑ کے تے کتاب نو بیٹھ جان، بلکہ پکڑنے تو مراد ہے کہ انہاں تے عمل کرن۔ پھر اللہ فرمانے کہ قریب میں انہاں نو نافرماناں دا کار بھی دکھاں گا، سأصرف پھر میں پھیر دیاں گا ان آیاتی اپنی نشانیاں نو، اللہ زینہ انہاں دی طرف یتکبرون جڑے غرور کر دے پھر دین فی الارض زمین وچ بغیر الحق نہ حق، یعنی کسی بندے نو کسی انسان نو کسی مخلوق نو غرور بندا ایسا ہی ہے، ہر کوئی اللہ دا محتاج ہے، اپنی مرضی نال سانس تک نہیں انسان لے سکتا، تو پھر کس گل دا غرور؟ اللہ فرمانے نہ حق بغیر وجہ تو جڑا بندا ہی نہیں غرور کردے پھر دین، پتہ نہیں کہڑے دھوکھے وچ۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ اگر دیکھ لیں ساریاں نشانیاں، لا یؤمنوا بہا نہیں ایمان لے، یعنی جتنا مرضی جتنے معجزات دکھا لو، جتنی گلاں انہاں سمجھا لو، لیکن ایمان لے کے نہیں آمن۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ تو پھر اگر دیکھ لیں نا رشد و ہدایت یعنی سیدھا راستہ، لا يتخذوہ نہیں بنان لے اپنا سیدھا راستہ، یعنی اگر سیدھا راستہ انہوں نے دکھایا جائے، رہنمائی کی جائے اور دیکھ بھی لین تاکہ اس کو اپنا نہیں لے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الغی اور اگر دیکھن گمراہی دا راستہ جھوٹ تو جھٹ یتخذوہ سبیلا انہوں جھٹ اپنا راہ یعنی پھٹ اپنا اس راستہ اپنا بنا لیں گے، یعنی ادھر تے چلنا شروع، سیدھے راستے تے نہیں چلنا اور گمراہی دے راستے تے فوراً جڑا وہ چلنا شروع کر دیں گے، انہوں اپنا لیں گے۔ ذالکا یہ سار غلط روی بھی انہم اس وجہ نال ہے کہ کذبوا انہوں نے چٹلایا بھی آیاتی نا ساڑیاں آیتاں نو، وکانو انہا غافلین اور ہمیشہ ساڑیاں آیتاں نو غفلت برتدے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہاں دا رویہ اس وجہ نال اے رویہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیتاں نو تے چٹلایا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہاں تو غفلت کیتی ہے، یعنی سمجھے نہیں، سمجھے سوچے بغیر چٹلا دیتا، اس وجہ نال انہوں نے رستہ اپنا لیا غلط۔ والذین اور جنہاں نے کذبوا چٹلایا بھی آیاتی نا ساڑیاں آیتاں نو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت دی ملاقات نو، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ انہاں دے سارے عمل ضائع ہو گئے، یعنی دنیا اگر کوئی چنگا کام کیتا بھی ہے تے او ضائع ہو گیا، انہاں نو ادا کوئی اجر قیامت والے دن نہیں ملے گا، جو کچھ دنیا تے چکر نو دنیا وچ ہی انہاں نو ادا اجر دے دیتا جائے گا۔ یجزون کیا انہاں نو جزا دی جائے گی الا ما کانوا یعملون سوائے اس تو کہ جو وہ کردے، یعنی انہاں نو صرف اس سے عمل دی سزا اور جزا ملنی ہے جو کچھ کردے رہے، جو کچھ انہوں نے دنیا دے کیتا ہے وہ دنیا دے اگر اچھا کام کیتا ہے تو بھگت لیں گے، لیکن قیامت والے دن انہوں نے وہی کچھ ملے گا جو کچھ کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے آخرت واسطے تو کیتے ہی کچھ نہیں، سارا کچھ کیتے ہی دنیا واسطے ہے، پھر دنیا چ بھی جزا پا لیں گے۔ 9واں سپارہ اور 8واں۔ اتخذ قوم موسیٰ بنا لیا قوم موسیٰ نے من بعد ہی طور جانے تو بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس میں طور گئے، من خلیجین اپنے زیورات نال، اجلن بچڑا جسدن جو محض ڈھانچہ ہے، اللہ خوار اور ادھر جو گاں دی آواز آندی، علم یارو کیا انہاں نہیں دیکھیا انہو کہ او لا یکلمہم نہ انہاں نال گل کر سکدے، ولا یہدیہم اور نہ انہاں نو ہدایت دی راہ دس سکدے، سبیلا اتخذوہ تو انہوں نے انہوں خدا بنا لیا، وکانو ظالمین اور بڑے ظالم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو طور تے کتاب لین گئے نا تو انہوں نے پچھوں اللہ دی توحید نال رشتہ توڑ کے تو انہوں نے بچڑے نو زیورات نو گلا کے تو ادا ایک ڈھانچہ بنا کے آواز ہی آمدی سامری نے جڑا بنایا اور یہ سارے جڑا اپنا خدا بنا دیا بنی اسرائیل والوں نے، تو انہوں نے عقلاں جڑیاں اندھیاں ہو گئی، انہوں نے اتنی سمجھ نہ آئی کہ اس رب نے انہوں نے فرعون جیسے ظالم تو نجات دیتی، انہوں نے اکھاں دے سامنے جڑا وہ سمندر نو شک کر کے انہوں نے رستہ بنا کے دیتا، تو پھر انہوں نے اس رب نو چھوڑ کے ڈھانچے نو اپنا جڑا سامری نے تیار کیتا ہے انہوں اپنا خدا بنا لیا۔ ولما جس وقت سوکیتا فی ایدہم سخت
پشیمان ہوئے فی ایدیہم وراؤہم انہم قد ضلوا، نظر آئے کہ وہ راہ راستوں بھٹک گئے، یعنی جس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا تو وہ آئے اپنی قوم نوں ڈانٹے اور دسیا کہ تسی کی کر بیٹھے ہو، اللہ نال شرک تسی شروع کر دیتا ہے۔ جس ویلے انہوں نے ڈانٹیا تو پھر انہوں نے ہوش آئی تے انہوں نے اکھاں کھلیاں تے سخت پھر پشیمان ہوئے، قالوا لئن لم یرحمنا، اللہ تعالیٰ کی کھڑا پہ یا اللہ اگر تم ساڈے تے رحم نہ کیتا، ربنا اے ساڈے رب، ویغفر لنا اور نہ سانو بخشیا، لنکونن من الخاسرین، تے اسی ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں۔ جو ہوشائی انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ دی ذات کھولوں جڑا نہ معافی مانگی انہیں اور توبہ کیتی انہیں، تے اللہ تعالیٰ نے انہوں دی توبہ قبول کیتی، لیکن دنیا وچ انہاں واسطے یہ ہے کہ جنہاں نے شرک کیتا یا نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ او، اور جنہاں نے نہیں شرک کیتا او، جنہاں نے نہیں شرک کیتا وہ شرک کرنے والے نوں جڑا وہ قتل کرن گے، لیکن انہاں دا آخرت دا جڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ولما، اور جس وقت راجع واپس آئے موسیٰ الی قوم ہی، اپنی قوم کی طرف، غضبان آصفا، غمگین ہو کے، خشمناک ہو کے، یعنی غصے وچ، قال بئس ما، اے میری قوم بہت بری، اخلفتمونی، جان نشینی کی ہے، من بعد میرے بعد، موسیٰ بولے اے قوم تسی جڑا نا بہت برا کیتا میرے بعد، عاجلتم، کیا تسی جلدی کی ہے، امر ربکم، اپنے رب دے فرمان وچ، یعنی تسی 40 دن انتظار نہیں کر سکے تو تسی اتنی جلدی کیتی ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور اس سے پھینک دیتیاں تختیاں، وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی دے سر، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور کھینچے اپنی طرف، قَالَ ابْنَ أُمَّ، ہارون نے آکھیا ہے میری ماں جائے، یعنی ہے میری ماں دے بیٹے، إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی، اس قوم نے منو بالکل بے بس کر دیتا ہے، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِی، اور قریب ہے کہ منو قتل کر دیں گے، وَلَا تُشْمِتْ، سو نہ ہنساؤ، بِی الْأَعْدَاءَ، میرے تے میرے دشمنوں، یعنی میرے قوم دے سامنے اس میری بےزتی کر کے انہوں نے مذاق اڑانے دا موقع نہ دیو، قوم نے منو بہت مجبور کر دیتا ہے، بے بس کر دیتا ہے، تے اگر میں انہوں زیادہ منع کردا تے انہوں منو قتل کر دینا سی، وَلَا تَجْعَلْنِی، اور نہ شمار کرو منو، مع القوم الظالمین، ظالم قوم نال، یعنی منو انہاں نال شمار نہ کرو۔ حضرت موسیٰ دے ہاتھ وچ جڑی کتاب ہی تختیاں آئیاں اور انہوں نے رکھیاں، غصے نال جنہاں وچ ٹوٹ گئیاں 6 تختیاں جنہاں دے ہر چیز دی تفصیل ہے اور واپس اٹھا لیں گے، ایک تختی جدے صرف ہدایت ہے اور نصیحت ہے وہ باقی رہ گئی۔ قال رب اغفر لی، موسیٰ نے التجا کی ہے میرے رب بخش دے منو، ولی اخی اور میرے پرانو، وادخلنا پھر رحمت داخل کر، وانت ارحم الراحمین، اور بے شک تو سب کو زیادہ رحم کرنے والے۔ سانو دعا نو جڑا بخش دے، اسی اس گناہ میں شامل نہیں، یا اللہ پاک تے تو میرے تے میرے پرانو اپنی رحمت وچ لے لے، اور بے شک تو سب رحم کرنے والے۔ وما علینا الا البلاغ۔ فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام،